Poštovani mještani Selakovca, Dohovića, Požege i okolnih mjesta, poštovana muftijina podrško, ljudi koji ste ga podržavali svim kapacitetima i silama još za života, Esselamu alejkum. Želim danas da pričamo konkretne stvari. Vi ste kroz 32 godine ove demokratije slušali jako mnogo raznih obećanja. Mi smo stranka koja ne želi u izborima, kako oni kažu, okupili se građani da čuju obećanja. Mi hoćemo da pričamo o rezultatima, o konkretnim stvarima. I jedino obećanje su naši rezultati. Zašto? Zato što mi dajemo sve od sebe da uradimo konkretne stvari. Kao na primjer, šta? Prisustvovali smo na otvaranju, odnosno početku izgradnji autoputa kroz Pešter, kao što ste imali prilike da vidite. Jedina stranka koja ima dokument u kojem se dogovorila sa vladajućom partijom da će se graditi autoput kroz Sandžak je Stranka pravde i pomirenja. I nijedna stranka, koliko god se upirala da ona ima neki udio, nijedna stranka nema papir kao dokaz da će autoput da prođe kroz sredine Sandžaka. Da smo njih čekali, da se nismo uključili u politiku, autoput bi prošao drugom trasom. I onda bi nastavili priču o diskriminaciji, o režimu diktatorskom iz Beograda, o tome kako smo mi ugnjetan narod, o tome kako mi moramo sad neke radikalne mjere zato što nas niko ne poštuje. A što bi lopovi ko poštovao? Zašto bi ljude koji ne drže do sebe iko poštovao? Zašto neko ko ne ispunjava datu riječ bi iko poštovao? Zašto ljude koji gledaju samo svoj interes bi iko poštovao? Vi ste vidjeli u Skupštini Republike Srbije kako se poštuju pravi predstavnici ovog naroda. I mi ćemo taj put da nastavimo. Meni je pripala to iskušenje da sednem u klupi gdje je sjedio rahmetli akademik muftija Zukorlić u Skupštini Republike Srbije. I znajte, braćo i sestre, predstavljat ćemo ovaj narod dostojanstveno, onako kako nas je naučio rahmetli muftija. Neko je u prošloj predizbornoj kampanji obećao ovom dijelu grada da će najkasnije u julu naselje Pobrđe biti određeno za lokaciju za izgradnju aerodroma. To je jul 2020. godine. I onda mrtav hladan 2022. opet priča o nekim velikim projektima. I još kaže, naša autonomija je autoput. Da, ali zna se ko donosi tu autonomiju. Ovi slobodni ljudi iz Stranke pravde i pomirenja.
A vas nigdje vidjeli nismo na otvaranju tog puta. I vas nigdje nismo vidjeli ni povodom kamena temeljce za izgradnju najmodernije škole u ovoj državi u Sjenici gdje imamo vlast. Onamo gdje mi imamo vlast dobijamo projekte, a vama su dosta skupovi. Braćo i sestre, imamo primjere gdje su časni i pošteni ljudi koji podržavaju politiku pravde i pomirenja preuzeli vlast, preuzeli odgovornost, preuzeli vođenje ustanova. Među tim primjerima je i spomenuta opština Sjenice. 19 mjeseci vlasti. Vraćeno više od pola duga. 5,5 miliona eura duga vraćeno. Ono što su oni desetinama godina gomilali i zaduživali narod. Opština spašena od bankrota. Opština spašena od tutinskog scenarija. Da bi se stvorili uslovi da se krene u razvoj opštine. I to znate koliko je teško petočlana koalicija. Ali nju predvodi Stranka pravde i pomirenja. Pravde i pomirenja, časni ljudi. Ova magistrala koja prolazi kroz Selakovac, Dohoviće i dalje, vi znate koliko se često dešavaju saobraćajne nesreće. Zašto? Zato što magistrala nije bezbjedna. Da je to u nekom većem gradu, ovoj državi ili nekom drugom gradu, tamo po Šumadiji i Vojvodini, do sada bi ta magistrala imala bankine, podvožnjake, nadvožnjake, semafore i radare i sve što je potrebno da bi se sačuvale glave ljudi. Zašto to samo mi moramo nešto da kasnimo, da čekamo, da smo uvijek zadnji na spisku? Zašto mi moramo da čekamo koliko već 20 godina za, kakvi 20? 26 godina za zaobilaznicu koja treba da poveže Selakovac sa Murom. Jel to sve treba da se napravi po Srbiji pa na kraju da tu zaobilaznicu završimo? Znate kako se radi, kako rade ove neodgovorne politike? Gledali ste uživo prijenosu dok sam šetao sa predsjednikom države i gledali maketu autoputa. I kažem ja, pitam kada će biti po projektu, kada se planira završetak autoputa. Kaže, idealno bi bilo za 4 godine. To je 2026. godina, da mi imamo od Sandžaka autoput do Beograda. Kažem ja, bit će jako bitno, jako značajno da se uradi brza cesta od Novog Pazara do autoputa. I to onako spomenem kao da se to podrazumijeva. Jer sam i vidio vijest na ovim medijima, bliskim vlastima, sad predizbornu vijest, malte ne oni to dogovorili, to ide, Postrmac se zaobilazi, nema više Postrmac, objavili su. Kaže meni predsjednik države, polako te, to ima vremena tamo kad se završi autoput pa poslije. A oni objavili sad pred izbore kao da će to malte ne sad da se desi. A toga nema ni u planovima ni u projektima. Dosta je više bilo laganja. Dosta je više bilo te vrste politike. Dosta je bilo aerodrom na Pobrđu najkasnije u julu. Dajte ljudi, hoćemo etiku u politiku, a to prije svega podrazumijeva da se ne laže. Prestanite više sa varanjem naroda.
Postoji još nekolicina ustanova gdje su časni i pošteni ljudi iz politike pravde i pomirenja preuzeli te ustanove i pokazali kako se na jedan častan način vodi ustanova. Primjer je dom u Tutinu koji je bio na ivici bankrota, gdje se nisu primale plate mjesecima, gdje je bio haos. Došao je častan čovjek i ukinuo tu praksu. A znate li šta je uradio prvo kada je došao na čelu te ustanove? Okrečio zidove. A sada dom posluje pozitivno, vraćeni svi dugovi i napravljen projekat za izgradnju mnogo većeg doma. I ko što reče direktor, kad časni ljudi preuzmu vlast, znate koja je razlika kada je konkurs za direktora, kada mi konkurišemo, odnosno časni ljudi koji nas podržavaju, kada se jave na konkursima za direktora škole i kada se njihovi ljudi, tamo oni ucijenjeni, jave na konkursima, znate koja je razlika? Naš, kada se prijavi na konkurs, zamišlja, vratit ćemo dugove škole, ako je račun blokiran, odblokirat ćemo račun, okrečit ćemo zidove, napravit ćemo savremene toalete, uredit ćemo učionice, imat ćemo kabinete, imat ćemo salu, imat ćemo sportske terene i bogat sadržaj za učenike. I naravno, podržat ćemo svim silama nastavu na bosanskom jeziku, da tu budu najbolji nastavnici. To je želja i cilj direktora koji se kandiduje ispred naše politike. A znate li oni, kada kandiduju direktora, šta im je na umu? Na umu im je, ako dođe naš direktor, oni 100 uposlenika tamo, puta 5, to je 500 novih glasova, zato što ćemo mi da ih ucijenimo i oni će morati da nas glasaju. To je razlika između nas i njih. I baš i briga kako izgledaju toaleti, i baš i briga kako izgledaju zidovi, i baš i briga šta pričaju nastavnici. To je razlika između naše politike i njihove politike. Pozivamo sve te njihove stručnjake, dođite u naše ustanove da naučite nešto. Mi ne branimo da se vi ponašate kao mi. Kamo sreće da i vi radite što i mi radimo. Investicije. Koliko? 32 godine? Ne. 52 godine. Otkad Novi Pazar čeka fabriku. 52 godine. Šta se to događa? Socijalisti su, komunisti, oni najžešći su za 20 godina otvorili 10 fabrika. 15 fabrika, koliko je bilo u Pazaru. Sad dođe ovi demokratija, sloboda i ništa. Već onih 15 fabrika su zatvorili, uništili, upropastili, radnike oterali, najurili. Šta se dešava? I pred svake izbore nadamo se nekoj fabrici. Pa hajde da ne bude baš za ovih 32 godine da nismo ništa, pa kao dovedu fabriku u Bijele Vode, koja trajala svega mjesec i po ili 2. Ne možemo da računamo na investicije u Novi Pazar ako nemamo domaćine na čelu grada. Šta znači domaćin na čelu grada? Pa lijepo, kada dođe onaj zainteresovani, on mu da svu šansu, sve prilike, pomaže mu, trudi se da ga zainteresuje, daje mu, poklanja mu, ne bi on uložio u ovaj grad. A ne potencijalni investitori da budu, kada vide njih, vide reket. Da im uzmu reket
Ako hoćeš da ti sredimo plac, toliko. Šta će, tamo ode u Kragujevac besplatno, Vladičin Han besplatno, u Jagodini daju pare da dođu investitori. Šta će ovdje kod nas? 23. fabriku, veliku, znate, ne preduzeća, ne baklavađinice, nego fabrike od 200, 300, 500, 1000 radnih mjesta. 23. fabrika turska se otvara po Šumadiji. A mi što bi došao investitor? Što da se muči ovdje? Ljudi bježe odavde, ne žele pod ovu vlast. Nama su puni autobusi naroda. Ideji ne planira da se vrati. Što bi sad bilo ko došao ovdje? Trebamo obezbijediti ambijent. Trebamo obezbijediti uslove da bude primamljivo. Treba napraviti grad u koji je poželjan da se dođe. Na skupu koji smo imali u hotelu Vrbak sa mještanima centra grada, poručio sam nešto uposlenicima gradske uprave, javnih preduzeća, bolnica i privatnici i radnici kod privatnika i, dakle, prosvjetni kadar u školama. Rekao sam im, ljudi, ne brinite se, vrlo brzo dolazi dan kada ćemo da vas oslobodimo. Vrlo brzo dolazi dan kada će ova sloboda koja je obasjala osnovnu školu Avdo Međedović obasjati i druge škole i ona sloboda koja je obasjala Sjenicu, pa ona sad ima projekte da obasja i Novi Pazar. Nećete moći doživotno da ucjenjujete ljude. Ljudi nam se javljaju i kažu, zastrašuju nas, ali nema fajde, previše, 32 godine je previše. I znate još šta mi kažu ti ljudi? Kaže, rekli ste u govoru, vi da ste spremni da čekate 2 ili 6 ili 10 godina. Kažu, nema čekanja, za 2, kakvi 6, još crnji 10, za 2 godine da se promijeni vlast. Ovo su parlamentarni izbori, a lokalna vlast se mijenja na lokalnim izborima. Ali je zato jako važno da izdemonstriramo na ovim izborima ko ima snagu, jer su mnogi se obradovali smrću rahmetli akademika muftije Zukorlića i ponadali se, sad nam je šansa. A Boga mi, ja mislim da su se prevarili. Šta vi mislite? Draga braćo i sestre, ima mnogo tema, a ja ne volim da držim dugačke govore. Volim konkretne stvari, da znate to i to, uradit ćemo to, ako Bog da, korak po korak, to nam je cilj, kao što smo radili ono prije. Imamo jasno trasirano, muftija rahmetli nam je sve nacrtao i pokazao i izdemonstrirao i na licu mjesta dokazao da može. I nama je sad mnogo lakše. Ne moramo mi da probijamo put. I zato rijetko koja stranka na Balkanu može da se pohvali ideologijom kakvu baštini Muftin Amanet, Stranka pravde i pomirenja.
Zato, draga braćo i sestre, i sa tim privodim kraju, dajmo sve od sebe. Još 10 dana do izbora. U tim ulicama, selakovačkim i onim asfaltiranim i neasfaltiranim, u tim naseljima Pobrđa, Vareva, Ivanče, u Požegi, Sitniču, Petrovi, Jasenoviku, dakle, tamo sve do Bijelih voda i Sebečeva. Razgovarajte sa ljudima. Recite im da nam je sada šansa. Recite im da daju glas onima koji će biti njihov glas u Skupštini Republike Srbije. Kad vikne onaj iz Požege i Dohovića i ovaj iz Selakovca, mi ćemo, ja i profesor Jahja, da viknemo u Skupštini Srbije. Pozivam vas sve na završni miting 31. marta, četvrtak, da pokažemo snagu, da izdemonstriramo, da pokažemo ko u ovom gradu ima snagu i ko predstavlja narod onako kako zaslužuje. A onda 3. aprila, ako Bog da, izvedite sve ljude iz ulica i sela, svi zajedno idemo da im pokažemo šta je snaga i ako Bog da zaokružimo broj 8 i pobjedimo na izborima. Esselamu alejkum!